kanwar online TV channel and wale chanka wal bakel ka pai ngwan ronkin dangro ijan dangre bakel bana report ti bana ka LinkedIn ko til rodin ko de ka link jo bana kwen gwas me bana rache no ka kwi lok Dr. Riek Machar jendana bana nyokel mi jiram jidit gwas me gore jan odong dere channel dere je support dere subscribe mi YouTube channel guje tena kam guje ka face dar gwano dere peda dere je follow Nuer Online TV channel dere je nywa pone de ko ken ko de titi de kan chamala shu gonden gor kono de ko wete ka je report den yamma mem bu kono nywa ban kulu weketin ko ken chit ka doran ka ko bo kon kulu wetin chana ma right ka kwi Dr. Riek Machar dung logde ka je report me bana kula base long kamen chalat te wude shal ke me lol gat kot no te ke report mi chalat mi shi ne tan wan che ga long dundo bana jelin ke len do badien you know Dr. Machar look de chaje look men tin jene gwalok no chinaro ke ken tin konti la evideni ran forensic expert dan antike wude shale Peter Calvin jen charoja long te ke ti charodo yorten te be ti dong tele mede jo nangten ko ngai kon diala jen ram jor kane jaka moy kane jaka yo kuma kirmiyadi ko da dil te ke ti nyoda no Dr. Riek Machar no eche Nuer wai ami che ka support gwa de dan chi korche tok tin kanasir lo gor kene long ene duo bo mom de joko dial de ke lat wi Dr. Riek Machar gor kene long ko tele evident George ajan mugor kano bikeden dial kon shawo je ka mo balatin chicken ka chicken ka ke je ka WhatsApp cha message ni cha ko je kan dial to gor kano ba ga le evidence ba la Riek Machar che participate gwa ko re dan ka ngai ken very well no e ka jana mo men kula titin jane ka jen gwa logo mo mi na rojo no chude me ke luge ni am charo da yor jogo na da no Riek Machar jen ti fela ko be force de be control eko jene nuere tige pinde de consular no cha nyu da gwa no Riek Machar nuer so ku jemo era memo michro da ganke kuma kirm yadi lade ni kadin chare aleka bala ramamo ishe kuma kirm yadi chelo kwala no ramo kele michi dwar she lado bajo kwan wi Dr. Riek Machar jenta dan let ken ke ken ne kuma kirm yadi no shimengai kon dial ti dial aleka kir no be ka latu Riek Machar so re logo mo ano ko kon ko understanding mo gwa messi ne diale wato je ka telephone ne nen ko na cha tinde kel ka Dr. Machar chu Dr. Machar ala telephone ke na computer wa kana lep lo telemi nyu da no jen ram kel mi mo chi participate anyo kan messi ne diale ko nen cha je wa ruden dial don wa mana ga tene jenu shal ga moni ran forensic expert in South Africa mono mo dollar no Riek Machar telemi nyu da no che dur che jelat ka ko tel mi coordinate but che olar no Riek Machar che fail ko jaram dan te ke dini so de dini ka dere ka gang so jenta darum ko rin ka jentam you know e kan ko en Nasser te ka control SPLIO ere ga chitu ko baje la di winga baje la dui Dr. Machar so jenta dan gu keneje so right now china focus ka liya dan sha na civilian ka Nasser kan pangin din SSPD right now ka kuide ne you know ngode tel mi chan lat ka queen ente kon chan na gat tinte ya wang tel mi chan lat ka kuide so mu kon ben ka point gwa seme ngode evident ko ken won na ko kwa examine ni je tik ni je point ga te kon te chala wudi shal ga mo Calvin so ruden dial chaji ga nodi chika tok dundo gwa da me ka shode shi na shoot ke je ko Riek Machar go je no de ja kamrar ka kanin tin be ano chi kon te ka ne kon ne kwiji mi tin chun kel ke kum kirmi yadit ram kel mo men ci participate lon kan dial ko ken lol gat ko te ke message de Misha Gor ajare mo char cha de mulun me dong ajane ken international community mo mlaro Riek Machar de jelunyo jare che de mutwo she kum United States la Trump je jogono jin kon lu kwere dane shi kap te kwer mi ja kap Trump gwazedan ko che dije ke galat kan ga cha ka fa de ni cha yen e jen lu nyara mo mu gor jeno bare Riek Machar balo je nyogo raje longwa te me cho gu che Museveni kwer Uganda ala Uganda People Defense Force
che wuri chale beseje che je yen beseje chalun ajene kana luñ so ku mo ko kana luñ cha dar ko ma char cha de luñ che nyo rai kene ko kien te cha yan win to goal akwar ajene ngum media very important lo me de luñ ni doctor ek ma charo e lol gat ko dana moraje okay put it in mind lol gat ko medan cha je yen ne ra medan e lo ko me kamara nga e doctor ma char baro ina she forget mi shikana mo go yene jeno ko cha le la rami mo la public servant eno she go jeno be power te je be use alo jene ba nuori ba ka dil nak ka kwinga ka kwi doctor ma char jen ta dana teten that is very sad kwer mi giro no kwenwer bola no ring ma char de je cha je de luñ you know ala jen tera no ba mu ko comedy tel mu dina jen nen yen mo ko participate ke ti dial no de no de kan ko participate kan nang nuori bombardment da lat ka don nuori ka nasser no ka jongle ke de ko laro ka kobo wini ku dial ko ken ko participate ko ba je ko recognize akir mi yadi ke ba mu ko position mi di jen ta dan let even right now right contact coordination ka de lede de ba nuori ngod ba nyoko mun nakaka jen ta dan te tin tam ku je mo ajene sharing mo cha je de luñ che de mutwo jen ta dan lat ken nuori kon ko kan rodien ko de ko lar no ram mo mi laro ngaga e jaram dan e cha buluñ ma jen tele authority jen chenga kel a chang lar jen ring ma cha je de luñ ko these are the people in contin tin ko kirmi adi le push enta men ring ma cha lel ne but international community cha jogo no mu e kan a cha ring ma cha je luñ en so dan bulu re kur so jen ta dan gi konen tam kon yunen bana ka jongle state tam ngutu ko nen kon ko western equatoria ngutu ko godi ala toke le tindi jas pela yotin so kur karwada a guardian bu gwayen bado rai ke ring ma cha bulun ko wal jen the option on quick can mandan let ken na me mi chala da ken so we mean that chika mat ken ne ko la nuero tindi quick mi yadit ka kije moni ring ma char ngoda wa ka mi lokaje but berar eventually cause ajala option on tele dur mi chana jik mi cha dur cha jik of course de lar no dur me to ko ngoda kan gek na me le rodo bo no ngaji no da ka ma char ngode e free tele mi jemu chone lat wana ka kuma SPLIO ka jongle state ka kobo kure dana shitwok ka kobo ci kon dialaling cha de ni SSPDF cha ga joirar ana shukuma SPLIO shawara wich ka shob di area wich me ci kan wich kana ka bala kobo town ka ci kan surrounding area ci kan secure ka ci kan de ni SSPDF ci kan ga joj gwada mana ci civilian ci lodien chete the long ne de kon la jiwich tin sha de ni lodien chete the long ci kan celebrate no nyot kana je win mo nan wo tele ne area ke kuma SPLIO e kuma ko kuma SSPD amalet kana they are targeting Nuer community ku ka target Nueri a George right now cha ngaje no ne ngu mi cook SSPD ku go road ne to kon la jiwujo ko on kur waje terne ka village Nuer wa ka displace ne doru ken enon so na me akel midit me dan je kono do redane cha top shi kono nen order cha top kuma kirmi yadi de no shine mo ka 72 hour eno biarun woch ka kobo mission mo ci kon ngaje no sha backfire bantama ko medan me ci ko do ken tup kana lok jena chala na jen ci civilian ci jen ko ngay kon mede kana lat ala ken tadien ke liwo jen kul bana ka video ne kon je pan ka jen video te kon te ci kon ka ling te ci jang ci roitin kana bar me lat kana no ne tinne ko coordination ngene de kon la dina SSPDF ko banwer ba kana alat ken ni on me withdrawal we ne roda we just withdraw ko bunwer bu kuloben ray which la ne to wanden bine ka kuloben nak lunda jo ngai kon ka jana mun kaka but boom kan loidien we all know that boom kan loidien ko dor kor shaga dak de ko ran chuti no tema ni commissioner akobo ja gwadan dien jo pelni gwadien jo peltino no en jo pelne ka lu kwangole ni ka great people administrative area wala tire we ka akobo no janika likwangole jen gwadana titin je chuban winami eno kaneli shop ko jen bakel ke jen di de baro ke ripodan chano
jen bo chora je winimi chela do ne mi cha jeg bo kaj bo jene kone chine jere which ne withdraw chine lat chine jien ano chine we ka dor shal kamo dor Greater People Administrative Area kone sha kolor sha kolor no de kon ngaje nodi kur me cha tuok enude shal ga me queen ma kwach mela commissioner dung ako me cha kwany ka cha we ka gwazi dan cha ko loit me chu kuma spela yo che jien ano chela do ne a genetic de jatin gene ken real ka ngai ko ni chala so she mane ken ite ko ne ka kuja she video kul record pan kala jo genitele ke je jatin a gen lan tactical withdrawal ka ngai ko ne ka jene mo she tok kor it was a fight mishi withdraw she can lure kong she statement she jalat ka social media ngai ko ne she lok tele ler mi jala up to now munyo dodi che korche ka dake che korche ka tiam ko wa ping mudi che tenyen but kan lat en pega dan che tenyen dwal ken ke la da en wo ping mudi di che tenyen re kore dan che tuo bi kula pel ka gwadi abene you know ke biya kan en bogo social media me chala da kuma spela yo ka cha understand ne ideal kuma spela yo chikan logo no te turn ba tor no shi ke jibone ke ngan ko ngai ne wo tete la we use ke jiteran ba ga use lo ke evidence so cha chu guje no tele mo balat ko online jam nen jena mani unless you point there en kuma kirm yadi tikana lele laken ke jikare podin tikana ngun ko ji asfila yo dial gwade dan meji ko je toktin tikana clear awoden wich tikana realika and then china chure wich jibbo ne cha nang dol wal chemen changach no ne de konen chi escape tin charen bar ko kuma ss pdf no kan chi opelon ne ke Greater People Administrative Area remember that GPAA chatyak nane kwa distance kwa language wor wurken kaje you know ko kan de nji chu win mi already tan de nji tin survive shiga we bane mani ne te ko de gender we board la gan werbo ete we kare we ka kobo e ko cha ko cha ke ba SSPD ba ken we ken nen go cha ko cha de me kap jenta da ne te lyak te ke je ke lyang na den ke je medicine jene shi kuma spela yo shi kula ro ne kene keredi ene mi bebe no keredi tene ngwala de jeno yen widuna tene ne ye chabe mam kuma spela ayo e kume konti ja perwe jeno kene kumi chore leka rammo la juga jine ye chabe per ke ram kuje gwanter but ken ngai ken gwanter yen ko ngai ken gwanter yen ngai ken mandan le road ne de ko nong de jode la civilian la GNT la ken gen no bika we kene de ko jo yen na rodun ke je spela yo ken civilian la kuma ata gwada manana tetin yenji wuja ko yenrun yen ka yenir kona ba obu ka kuma kirm yadid nana rodun no mishi awere which nyawa jere which ya gwada continent na menimi ci pinja kon gwa cha de clear out ci deni ci ga jere ka ko bi ci ga won yama tongo mi ci kana joye won ka tongo na pa jut ke gwada na ngata no ajen bi akul lobere wujone but remember this kuma kirm yadid a chancha akobi cha ya ko up mitele de ni SPLA yo bekene bokaren yale agenda na me very clear mangaika ko chicken la de joj eno buga na bokaren yale but chicken ne de control tele SPLA yo chicken ga bokodi SPLA yo ke de ni teken kamach de karen yale be de ken bokaje so la kuma SSP de ki kum kirm yadid la gorken goten content civilian tiketen jenta dandaten telemro dien so na me de la agenda na de yen lingo kia kobo right now take full control dung SPLIO kan wer waya mi ba katin gang kan dorien jerma da na ngai kone ta me ko onta me binial be ben no ana ko be kele ba dil control SPLIO kelu no ko ngai kone ala kum kirm yadi chicken ground for chicken long ko dong de kan battle de kan lat ke de nyin kana ka chuk chicken long net ne ideal ne yen ke be net kan torbiyeli kente tikake ana tan green mil net kan nyok net kan torbiyeli so man kuna ala diari je long janene mi we kan nor community ne kontin nyin kon ga ke tin na ko kon ko gad kon were ka gad were sika gad jana gad were kan ko janku kan le jalono jel ken ka yut kan ka gwadial eno gwada maka menene bana wene
jene sha chunen mi chukuen ma kwa jeni share che escape ke cha je palwe ti ga nyoko jeni ga nyoko manan kan ne ka dorshal ka me great people administrative area ti ga nangan winimi yen gwa dan wa ka lorten jab kimurle so ngai ken ka gat nuori la na ta jelo ti ga gat jana tele gat jenka me ngai doro mo ke le mishal ka ma kobo ni me dano ko korko to ke 2013 tele jang mi mun we ka kobo ke de ne SSPDF la on ken be ga nyan tele ramjel tam me mi ba wij ba je bu gore ba kobo ke lew area ne ka dial ba ka ngaje ne ti ke be de ni be ga berej e wudu shal ka me ria gai ko re gai ko gen te ka plano ko bo we mo ke lew ana be ja go ba je daga la win nuare so a plan de mi chere aleka. And right now, to succeed, kajano be fail bon yokon. To succeed kodi, chaga banya kuba la talk. Chikari shuguja no, shukuma espela yo, chariar, chide me chala re guy kugono, tell me chala espela yo. Espela yo jane. Jen shi espela yo shiki jen ye we roll buny, jen ta dan linkaneja. Ke jen ta dan lat keneja. While wunta talked in kontila natin kontila jia kubu ticketin, gada kubu dekan we jen dekan bany. De banyi ka gwada dan ci ben ga yemen lo duten ni almatira prep gweje no jinwood kor shi we shi kap den ba je paltin member nyoko jiena ko kor nini jiena den ba kulu nyodo no mutu gwada dan ci lo du ko palpin ci ko long nene ci mi ci gane shu nene tama shi ga long la to ko kor jong ki kor patba long kan ci rented kan dangnetin ko na toitin everything was fine go ka telere gwan mo wun wer we gamri ala rode ka chero de dur tel gwa wetin ko ngai na mo dorin biga wen kane de ti chicken bi shenga ko loro bang gor kan torbiel bu jalga ka min yal we ben biga wen ka kan gane de mo de kon cholo ka prisoner already ka ne de mutula bi bila ji duel yena ko tel gwa biga wetin so minyono di ngai kene gwano number 2 ne de konde moy ko hop jen kwera kubo la commissionerum kana ne dia le konde jen bor ko ci kon video ni ke ni kon nen before ngode kana kubo ne kep they were very proud ci kana very proud along ka te dia le kon ken ka sheep ano ci kan were gana jore wuch right ke very proud along jen ku kwen ma ko ila la no en chati ai chero declare no aran kume aran SSPDF malaran kula joge jina che go ala we du mit tisen mila doru che de yar chine ku te gorku ke she more ke guru de mori chike de yan ma chike de joire wi bu kullo te gedi ku gele la choli jugu more kana nye more no ka de more lo nyere wi ke me dana jine dana tuka kule te kel you are harboring enemies re wi ka kobo bine ku kule chol e biare wi ti medana ko kona ling gwade dano chala no en mu wete ke den mu wanak ba nek den ba ka tugoni de kona right which it was very clear ka cha confirm kan ba right now ka clubhouse ten kona right keten kene de ti chala jang ti kana bar especially bar ko plan di already chanen la gor ne dial bi ka chara gwa mu balat so plan din yen yen ka SPLIO che nyurbang ke information do dien chicken new lora bang lane itimo chi wake up nyuriken ngayen unu nuere mi chicken miti mi chaluk la gonter la ja libi ngajini je no bayani min belun jok gonter kachi ja libi gwa ke la we libi gwa da nan tie keje ngayen ka nuere tel kor mi chaman tere gan nuere teleje kor la je we ter kenan ram gije no bina bin ka kobo kajeje ako mu ba ke ba paleke ten nyok jet kata dan shalat ke kuma SPLIO ba ga nyok pelire re akobo the same way chalat ke medan binar nyok watch and then ba men ba mu biga chongten mu biga shen ko biga ben ka ha de lalar ke biga rodin ledan no kane ti bombom but then after that then ba mission me about work so finally lure kongter pon mi chalat tela duor mi chalat up to now jen silent ni shangi ko che widian gay an ko ritlo tuo ko ka chare le ke no cha bin yo mo wo ka border ka chi do lo tuo ko che lo ya disaster che widian che gay right now
quick can do dan de kan latin ko kan de kon shiriar she man ken ngot ke they have question God ko kane they are still asking question right now. Another thing report me chala de jangwa the me walat ke mobilization dor shala will let ke mobilization again nang ka ga nang ka kor ka lok jang no so jang kapka gat ken when ken take a live video misha gorti anka jang right kentin you can gat ken no ye cha mobilize ke this tribal war you can no ye cha mobilize show way tine gor no bia we ko mitene di nyin anyin ken di nya speed up in content regimo gat ka cha nang bugo lu lora bang ka kwikir me yadit na mo malat ken ne di right no kamen jane kana tang mane jane talade no malat ke kir che chong kira wajen pi de nyir lo ni nuari kana lo ni jane ko shin nuari run chigan jang kana bu pelika ko be kana ngajo no cha kana ga kir kwi jang no kir mayadi de me moje ne ke ter kanga kan nuari ko run chikir che budutin gat ka bo chikan bitega Sudan ba dong buga jien buga wirar ko jenta dan la tok ram dictator michi gwandien te jien chi liuna jen ke cha jo ni je la jien kare wich boj be lo dot kanetin kont la jika mitiga lunjok buga lo lunjok after a while ke jere tega sometime jere tega runtun wan te dong be gwandien bele sho duinat ko kir myadit kati chalati chabu mi sho de shente mal ba tan bo chabu parwi kan jikwara kono tika kel Michael Makwel wed wudi shalom kol manyang juk wene ka wudi shal ka me ado ko larno Dr. Benjamin Bolmel mela vice president me jak Dr. Machar ko baje kef ko jara medan nang na kanasir again the first person me to green alko bananak ne ke menegat that was his plan kui jeno belo barod la bariede en kir ko che yuti chuk billion US dollar chaka cham yuti konte wade let chare de let infrastructure la dwel chaka cham and then mi shidwar cho tuogo cha information cha ya kamrar eno garme gore ku e belat ka kir be kir woch ba kombe jenang jen do be dana ko Uganda People Defense Force ko kale nunka jere woch ka juba so na mo chi jang ngai ni karodien tel nuer mengaje ka jang karodien jen do be dana yen ke jen there are a lot of corruption. No, it's never corruption. Ko jen corrupt already. Ramish corrupt already nga medeje lo watch. Kanga yeno meditin but che plan la do re kir watch. Ko kir cha donka kir la dia liwa ka jena take ji. You know. So on time she would shall bull mill she fail yenen yen me chang me chi warga gor bull mill de nang dwel wal bull mill te kare gwada na cha yenten no jeno ko yelen ko la gwach ko would shall ga Michael Makwel with ko Michael Makwel with a part of kir cha yenten ka ko benwere ba ko lenek den ta dan tetin ke and plan mo mishude mi lagwino en bol mele ba do be kan ka bom sha ba ka me gwa ko ken no young man bum bum you know ka jeno chilo pele jen ka u e be gwa kir mi yadit be kan ka bom jene kwa tar la ke rar ke so right now ngore take investigate jen look no de kan lo nyana ni right now mala kan no ba doctor Machar ba jelo nye la ga wi ka katin e all political prisoner re ka lo you know dungde en bol mel ken re Machar nan ke they are very far bol mel dunde jen le no ku ka kir mi yadit Dr. Machar yen je go yen mu ci nuar waya am sigi nyinke de na SSPDF ka nasir two different thing jankaro den katin ka tundien ne ti katin ga tundien and another thing information mu don go bala yo bad bala yentam dia je sha dung men shaling no ba ka ke juba ke cha ga to ba gwadiran reason a kab go make je wa gor ga je no ba kwer ba je watch and kir but woide cha gor te rambu to be left ba kamrada dien kan jang ka ba kam je jang do dien rama cha gui right now wa bala jen nyaada no mechal ka me adut self ke me yadi this is a plan right now mele roda ka juba ajen mu gore jeno wuj ba je kon clear out ke liu mite man meten ngwana ma ba je kep bine di albu jalga titken ene de nyitin kontela loyal ka kir me yadi kana ji duara kana den kontin bit ka mech re wuj ka juba run me jine lebetuk du ba jinak jen plan dien let kana tam right now right kon go can you can ideal you can control everything, you can control you take a keke you will contain
kwala kokna tiken ga kadiyo je shi adunen che we dor janen winmi gwan mi cho lok no che ite dul gor mi cho lok ke chana che ko lok ke motorcycle lok ke ga to ko kent ngwan neme iya kum luang na chi jen this are asset ke resource ni nying South Sudanese ti ken ga cham kan gwan ku kan le use ko ba kan nok ken wona ka campaign e ba kan nok kan gwan so they are doing campaign e ko mu ko in kwar we shop ba ga yu kwan e jala lat ke ane ti moti de larno kwar chiru den lot tam dan ti kan ngaje no si tam den ke ben ko bi ke jien la ko kana ba ye ko chirma la gad meto la ja ko ke visa mala rude chakje jen ta dana ko kana ke je kum kirm yadi so ne me amle rode mede ko ndiala ngai mo yeling no cha me cha ga to ke cha ga ke ngaje no there's something there ba dil te ke ku balat ken ba kir ba je wuch either ka bom ke ba je kamrada din ram ba kamomo no te ram bi nyok mo woje jenta dan nen kontame ka kirm yadi but remember riede dan e chala ne kenyam ko kir chala ti dial ka tin ram makatin ajen mo we temu to ka ga woliuni gan ke wutenen karing mudit ramadana beben ka gwada my second Dr. Riek Machar mtere ti genote right now a candidate dine dial look e shi jenesi no kamot tin natin ala dial ko nden chala de ke kwa document kan dial mitembu to grun tomorrow Riek Machar bila kwero na chang mtere ti genon bineti wan buga surprise run mi wija watch biye woja lo ci kwen kwara cheben yen kuna la tike jamane tama ngum jeg ma chala da dak Riek Macharo mi de logo mone de longno dong te ka chuor ko chuor te ka ne ko no Riek Machar ko le loga kene ka kwel bina ko mit ka tokel ko mi kan ko no no teram bi mit kana ta mit ka tokel ala todien biga power ke le bi kan kula kan bugene dial kan kula control ci men chala dawrede ta dan tijinene and so Sudanese and tama shiga kap ka yoten chal ka salaries tele yo right ka yote ka nga tika ka kirm yadi kir is the one controlling them ko ngaji to kon gar dial alat ke cha wojin mu gor jene dial ba jilot ala gwa pin ko ni control wada dana bi piube ka je we gaga wane de to bi malken bi kan ga yat pin bi ken palla la kot yen ta dana yot ke kir ken natural resources tende kule so dan kulat ka ke chit ka liet ke goal ci kir mi yadi tega kep kan dial ci ga control kan dial en rammo mo mugla do ero ale ka kwi yuni me ken kire ko lar cha je buri ale kan la kir gor jeno ba ne ka ba ka lel ba ka lyak ci me da ne ci bol mil me ci ben chola do ne ne ano ka shang ka jandang re ngwan ka pa diok ba yu ba ka to ka kap ano a gen point e bol mel me shang mo bendai ka jano medan ko rammi mo mi cha lat gwade dane tuudi shalka me wane ga teten ngum ken wane ga lat ena mo me bi blad bol melo ka that is the reason no take mu gor kire no bene ga baga jaga ba ko le ga mi nga ngungu che beno e che lan mu ga she bla lan mu ga dere blad de kan anga ko resource ku control e bol mel wala kir mi yadit so ene kire so kire is the only person bidi jogono jang yoti lugna re wike South Sudan chi o jin nga ka chibine jira magwa no you cannot do anything ko te ram mo ko jila control so kire jaram dan ko dial ko control ka jaram dan laro nga ba jin no kon wale ane dialati te ram be lora ba nga shu ken kim yadi de ken je ken jila ram ba jin no me chala ro jira m ba no bu jila great person be large point de kim yadi ko be control ko ngu ke yo be ji mo ke yo te buna bu ko ke be ji moy ke dor mi bul kamna mi cha gag ni wona do bo mo ba kula te ke chance ko ba ji nok ba ji kula nok eno ke run mi te mi ton mi shonen den be ji yorar baradi en be nyoko noni jira me run be jina lo yal ka kir mi yadit wada dana che ji wojba be jina lo yal ke je ko ngeji no be ji kwany run nyok la chora kwanya be je lat kwara be je woj be chora de no run jin chora be yorar be chora be nyoko noni so na mo ke liu wuti dial nga ko control e kir mi yadit piu cha control kir so jen mingnen yana shu na ga jentam la kula le ben tung matot bana kula ma be nyawa gak bana kula nyur chung ne ke langa je kir le la me
janta dan let road je no ti dial buka go a cha wuten kira mone ci dial cha go wodrar chenga dan we jien bianen biso Sudan is ni biken celebrate and would chalga make him yadi jiende chenga we jien ne bianen jen pek celebration ka kelu ka so Sudan keli including jang mala kwa we ken kwero ba kwerien ba ko nga ba celebrate me ko le we this guy chitini ke 20 let's say 21 or 20 years take 20 years kwergan tam donki don ken but 21 years kwera kan rundi 21 years take condition nang door lo mean that take 42 years kwerka ruling a leader makan mo mantam je logo jeno de ko kwade jalada mu ko lo jien de ko la celebration metede a big celebration baje zil enjoy enjien shang dan we jien ke ko jen chanangong nagana kale roda no gwan mala imagine pan kaje wate ke Institute of Technology mishi kirche ja wet ke peace mu dung mala kwa ja wet kamal janito ye gwan mal kamendien ka so dan che dekelu they are joking, people are joking there. So amal yender kulno ter mishala mal ka kuma kirmi yadi kir gwan daka a destroyer shi ngada shi ram nong mal nak kama gar tiene boga nakaren yal so tel mo ga ka kirmiyati chaje dem moy ke ka wen mu we ka male rami mo e peace ambassador je dem to kir is a destroyer ko ngai kon yala kon en chalat na me de la je report ana go ri nya kon kel ko gwasen be balane nyoko je kam do dien ani biata ka mal